Maar nou wil ek nou, my ouma het altyd gesê, rather a old man's darling than a young man's fool. Come again? Rather a old man's darling than a young man's fool. Okay. You? So, So ek luister los het uit. net daar. Lots, ek gaan nou op jou vraag om gou wat te attack. A old man's darling, raad op je old man's darling. Then a young Than a man's young man's fool. fool. Alles sê mas ek praat. Jou vraag was gewees, dank jy as liefde as hy jong cherry, by groot man. Oh man, kom maar. Dat je krom. Kijk hoe eerlijk maak julle nou. So how are you as that young woman, die ou man se darling, as ons weet jy is agter die man se geld aan, en agter die man se goede is, en agter die man se karre aan. Nie waar nie? Daar is besoek Dis maar- security. Imagine ek as a 21 beautiful young blondie. En he's a 70-jarige man. En he's a Ryk jong man. bok. Een ryk man, he's a jong bok. Wat ek kan miskien kry sien sy. Jong, hy jump en alles daai. Hoe maak het sin